那今年干啥？这一个呀，这钱的得就是说钱就是你的48天这钱很久，就这样的，我这这么多啊，你搞的，这小子个门这。个小孩子到天天搞路边的，必须得，为啥的？必须得嘛，好起对了。我们找那个就是搞，那三分之一，哎，我们那个就是搞。我就可以了，我他个门了，不弄哎，我去开那个门了，这个开了呢，我们那个就是搞。弄的，就门那些学的好不好？给开那些，要对起头来，好多开始就门了，还是开始门嘞。到多起头我俩好门的路。好，我们一人一路就搞一路。哦，这是你话呀？呀，这是嘛呀？开个啥吧？我这到底跟你没得呢，不讲的啊。我还去还要带嘛？这个看啊，个开价，根本就好。不要好一考的呀。我根本来就开的价。为了哎，搞那个搞路一个好一路啊，一路了，一路那个一路啊，那是路好开啊，那好的，俺们这么买，那是，那是，我都是累的，我就开啊，就好了。那买了一身，哎，但是靠嘛，没了，靠嘛，不路的那个不能搞，你好大的就是啊，后面就是大的。哎，你那给你和亲戚他说了是了。This is what she loves me. Oh. Because I'm always teaching her. She's always teaching me. Teach her how to. She's always teaching me. How to. Always right. That's fine. I'm okay with it. 我跟你买路，跟你好路，路在海路开那些，可是买了，可是买了，我也是为了路开那些，这买他们这出，现在好了点大。我来买。像你这种，没有不多发现了。来。我去家里那么多，昨天两个钥匙。OK. I did it. I told you that. 喂，六咁多隻好嗎？我知道係啲地冇嘅，跟住啲啲嘛，我又係啦，我依家先嚟學啊你，跟住你又做咩講啲古？That's next time 啦，咩啦 ？Next time。古巴卡咯。巴嘛，六個巴啊。喏。你話？八股啊。你話có mở nơi chỉ có bán nữa. Có bán bài gì có tôi đâu có mở chỉ có tôi bán giờ cô mà giờ có tụi phô rồi chị có tụi phô rồi chị bán của đi nó nữa bán tài li ăn chả cá hả ăn chả cá đấy nó à nhưng mà mình nó thường có chụp bát nữa có hai cái đó我只包下嚟做，你講嘅，佢唔係嚟做嘛，佢就bát。có tụi phô bán mở thì bán của nữa. 我只唔知啦，我都接唔嚟。